Baka-Arifets labenta impuphu kuleli sebanikelele inhlangano yaPhilani Maswati ngemasaka empuphu lukhothe kutawuphekwa ngayo liphalishi mhla tingemashumi 25 kuLesetulu 25 July lapho kutobe kunemcimbi we-Embiveni Biggest Braai lobukete kumaketha kule nkampani yaka-Arifets lomculane Maphalala nguyeke lokhulumele le nkampani. Si-Arifets sifaka lukhothe siya-contributor nathi towards i-Biggest Braai itaba khona mhla ka-25 July Mavuso. Cela ukuthi site sonke masibaqekelele. Sihlalo wenhlangano yePhilani Maswati umnumzane Lutfo Dlamini ubonge kubaka-Arifets ngalesipho lababanikete sona. Kubaphathi, directors, management, netisebenzi nama-customer akalukhothe Arifets ukuthi sinhlangano lelungiselela umsebenzi ongaka nisihlabele sibozwana bekunene. Ngicela nami ukubonga egameni lalomangcezeza lwasithuma ibonge bakaPhilane Embiveni Biggest Braai ukuthi nasinalo mcimbi ni partnerishe nathi bese sibangele njalo simeme abantu labangaka le mpuphu lemnanzi labatawudla ngayo le nyama lemnanzi itawubuya. Siyajabula ukuthi bakalukhothe yonke impuphu lesiyidingako luphuthu lipalishi batasendela and sibonga kakhulu le-partnership ukuthi nitabe nipheka khona lapha so eMaswati atawuthola lukhothe lolu-fresh nalolushisako. Sengoba kumema nje eMaswati ukuthi ngabe bo-worried ukuthi le nyama utayidla ngani lemnanzi so ikhona impuphu bakhona bakalukhothe uyani sibambise mhla ka-25. Baka-Arifets banikele ngale mpuphu labatophinze bayipheke kulo mcimbi. Lesiphiwo singabita imali leti2,6 26,000 wemalangeni. Kubika noHlahla Thwala, Itindzabeni Channel yeMaswati, Mathapha.